Simi alokum simim ko hutu pelgiu ye. Chiriu simi zrak poshukulu. Niki jo eno simi alokum simim ko mjekutsuto. Ino akoto chopi VP NCNR no umse engling hoitolo no sasutsigelo no ni sakipyo eno mjekutsuto ino kakara esrotaka retired SDEO no chupetsu. Pamagolo Nikijo ino botovi sema Registrar Land Resources Department re mjekutsuto shi ani. Simi kzvuleye ino himato yepto President Central Nagaland Students Association kukumsvichewo no akapogoshilu. Aturo simi kzvule kukuhuye rile khitaje. Khetonye kinyena chirtoku zneboto porilo no shilu. Eno akukuhulo tokulumi koye simi alukum simi mkono asasa koshitsulu. Simi kzvule akinyu ye kakaye kashi ahunaki. Chirkta khetonye kinyena mkulaki IMC Hall Dimapur lono shinikyushi poro ani. Akukuhulo tokulumi koye asaho hitoi anani. Aturu orka khetonye lotsini. Akinyu orka khetonye lopungu. Akutu orka khetonye shire. Abidu orka khetonye mku. Apungu orka khetonye chire. Eno tokulumi koli ye asasa ko mlatsini. Eno alelakia Live Master Studio no akukupushire. Arungu kukulo mlatsini gyushi ani. Akukuhiye tili lepeliki ani. Alekipe mikumtsu alekini peni. Achiri gyule. Lutuno ikukyu. Ajilono simi kolikino akukuhulo ilolnani. Akupuro hipaulo simi kukuputsaki pino media partnership ani. Akukuhulo iloyike koye kustsabo hipokolo sacalnani shikimiti.